Miele tu nei tae fau. Ia ole tato por kalame masani nei tae o taitasi. Ia ole spiritual morning breakfast. Ia aile ia mataina la tato por kalame. Ia ole a tato a matamu mo I se talo. Ia waile tua lo matau te maa. Matau te vi ia pea o lau fio. E ala I lau tau singa o lau puipuinga o lau leo leonga I lo matau ola. Leo e whafango I matau nei tae au fau lo matau atua. Ua mawai atu le pouliuli ma le pongi sa matau mumoe ma maa lolo wai. Ai peitai ane ta maa leo e whafango I matau I le maa lama o le nei as fau lo matau atua. O mea ia o lo whamanatu mai e a te matau ta maa. O lo o soi fua pea o lau fio. O na matau ala whai mai ei lea I le vi inga o le whamanu ma le taulanga o le loto whaatai I lau fio. Ona o lo walofa tu no malo wanga le lei. Ua mafu ai o na matau toe ala whai mai ma ulia mai le nei aso fau. Le nei aso wa e foai o le nei aso wa e whao popo yaso lo matau ola. Ao matau au mau ai pea le nei la rolangi e le tu mau. Ta maa o le au sauni o te tautala I lau fionga. Le li e lo matau atua. Ai o te le tautala I se upu le tae au le nei. E mua lava no te talo mawala au I lau fio I lau anganga pa ia. A fio mai a oe anganga pa ia I le tae au le nei. Ia fetalai lava oe moli o lau upu ma lau sa wali aio. Fina ngalo maloto o tangata lau e kalesia. Ta mai le tae au le nei. Tau lava ina ia whao ngā mailo leo. Whao ngā mailo ngutu. Whao ngā ioi foi lo lau lo whaiva lo mātou atua. Ai moli o e lo wanganga pa ia. Ta maa ia whamanuia mai oe. Wai mai le poto. Lea tamai o le loto mau au mea lofa ia I mātou. O au ona lo mātou atua. Ai o le sili o ia mea umatama. O lau whao unga lea e nā tia e tangata. Ia ai ali pea o lau o fio I mea uma. A mataina e lau o fio le nei mata upu ma le nei wha soa tama. Whai wina e lau o fio. Fo I atu mea uma ma le vi inga o lau o fio. Ai tu mau pea le wha tau waa e le tangata. Aua o ia lawa o le tangata lo mātou tua. Ia o lau te talo lea le tae au le nei tama. O talo wala au atu e nei ala atu lea. Ilo mātou alii o Yesu Keriso. Amen ne. Ma amen. Ia. Whatalo whatu ini. Lau whasaunga sa mua nei tae fau. El manatu male taritonunga I o e male fua mai o tau whanga nei tae fau. Ia I le ola tolutoloi. Ai le ngata I lea ia o le wha malo longa. Alo tātou tapa au I le langi. Ia tātou momori whaatasi la ia le vi inga I lo tātou atua. Ona o lona alofa, malona anga le lei. Whapitoas whata alofa I le au whainga alwanga pa ia le tua. Ia o lo whapena ona whaatuna paulia. Ia I tuli manu e fia hao te aronei. Ia whapea tulu inga o le nei lalolangi. O fea o e ta sea I se I tulo ona o le tala inga o le MALO o le atua ma whai o lona finangalo. Whatalo whatula ia te oe le tangata o le atua ia MALO whalitua. Ia I le nei tae o fau e le tua fau I se whatalofa. Ia I le tino keriso le au paia o le au whatua tua o le au pele le tae au le nei. Ia whamalo le tatalo o lau tatalo. Ia leo lo mau ai pea le malosi. Ia whapena o na hawau ai pea. Ia le nei au nanga. Ia I aso taitasi. E whatalo whatu fo I wo mapaanga Global Kingdom TV channel nei tae a fo. Ia e o lata mai mai o mamau. Ia o lo fia pea e lango ina pea ma mai mo mai. I le nei por kalame I ma le foi ala ata. Ia whatalo whatu ia te oe. Ia le uso. Ia le tua fine I le nei tae o fo maloso I fo mnuia. Ia whatalo whatu foi nei o matua whalenganga. Pastor Ferretti.
Pāpea le wharitua ia tise ia mesese mātou a ingalotu I nei mangele le alofa tunoa ia whatalofa atu ia te oe ma le nganga whaaloalo MALO te talo ia vi ia le tua I mea uma ina whai ona tātou toi whailoa I luma no ia ai le o tua o no ia e manatu ma le taritonunga nei tae o le a tātou anga isa o loe le tātou polkalame ma le tātou whamalosi ia I le tae ao nei o le a maua se tātou tusi vai tau le tusi leo Luka le mata upula e sifulu tolu ia na te sila ia ana ia lunga le screen o le foi upa sulu walu sulu wiwa lua sifulu ma le foi upa lua sifulu maritas e whālani foi upu leo o te fia tau tala I le tae ao le nei e winga la I le MALO le tua o le MALO le tua o loo iei to tonu I foi upu I e wha e le manatu ma le taritonunga o le tatou wha malosi lea o te manatu foi ma o taritonu lava au ia te au o le wheau lea mo tatou I le tae au nei e winga I le MALO o le tua o le tele ni whamtalanga mani tustusinga e winga I le MALO o le tua ai o au lava ia o le MALO le tua o le MALO whaleanganga ai o whatoa tino mai lava le MALO le tua ina ua ina ua manifest le MALO whaleanganga le tangata maola le tangata I yaso uma o ina e mawhai ona tangia mai ai o oe o le tangata o le MALO ina ua aia ia winga ia o le MALO le tua I lo soifua ma sofo iola e tau ona apia mai lo soifua ma sofo iola o hau o le tangata o le MALO le tua o hau o le tangata le o te whēluai ma le MALO le tua le wikukongu o le MALO le tua o whēla tātou te anga I ei ma malanga I ei o la tātou te o ma ave la le MALO le tu o le MALO le fa mai au ngi fa mai lai fea o le MALO le wuta tonu o tatou o lona winga o fea le mea e te anga I ei o lo uru fafo ma lo uru fale o lo anga I atu I lunga le ala o ngā luenga o onga o so se mea pe te alu le whatau o oe o tangata ngai te alu ma le MALO le o o le fasili ai Yesu o le fasili ai Yesu I le motu o tangata pe la ko ke lo le winga o le mele ta o le MALO le tua wawa ai lai fo upo I e wha ma tatou wawa ai le lei o le fasili ai Yesu watoa o mana wha malolo atu Yesu le fafine voi lea na ngase longa lima I te tonu o le malu I le aso sapati ai oso mai lo I le foi upo le suwalu sulu iwa lusfulu ma le lufutas ai ke o fesini lo Yesu le motu o tangata kouki lo ea o le winga o le mele ta o le MALO le tu le fesini e Yesu le motu o tangata ai mana tua o le message ala tatou ali whaola o Yesu Christo is all about the kingdom of his Father in heaven. O le message a Yesu e whakakau I le MALO o le atua. E whatatau I le MALO lona tama. E whatatau I le MALO le langi. Le MALO lea, o le MALO e paia, o le MALO e mamalu. Le MALO lea, lea na ia sa iei le taimi o a tamu ma ewa I le amatanga. Ina uanga sala a tamu ma ewa. A fio e se loa le tua pa ia. Ma ave e se uma le MALO lea. E le iwhaoa e sa kangi I le MALO le tua. Pau le mea lenga kupu I a tamu ma ewa I le amatanga. Nganga sala I le whaososonga. Nga sa kangi I. Anga kele ia vea le MALO. Ai sea, leanga e le osonga MALO. E le ungianga mea. O mea le atua pa ia. Wa avela le anga sala o atamu ma ewa. Na fio e se loa le atua pa ia.
ma ave ese ma mea I o le malo. Whato ato e au mai a le malo lea, ina ua sau pea fio mai le alo o le atua. Na koe sau mai e su ma mea ngā o le malo o le atua. E au mai e koe restore mai a oe ngai ke mai moa mai mau le kaukala. Peo feo na tatou do. Na sau Yesu ma mea I o le malo o lona tama. Le tau tala il peo fetau Isaia. Wha mai e fōa ina mai le atali. E whanau le tama e fōa ina mai le atali. E lona ua le malo. Oi le tau tala iei. Oi le perfeta ma mao mai e o perfeta itua o Yesu. O le whanau mai la o le tātou wali whaola o Yesu ke viso. Na saula ma le malo le. O le malo le, o le malo whale nganga. O le malo e le vai e mata. Le anga o le malo whale nganga. Pa wheo na tātou ilo. Le tau tala Yesu I. Ne matai o sifunu lua fai upo e lua sifunu malebana. Wa mai Yesu, a fai o le nganga o le atua. Wa o kulia I ke mongi, lea wa ia o kou le malo. O le ale mea tātou te fai, wha wheo na tātou maua le malo lea. E ala lea, e lo tātou ta lia o le tupu. O le tupu o le malo lea, o Yesu. O le ale mea le tupu na fai. Na saule tupu e maliu, ina ia maa ngalo anga sala oile te mai moa, mai marita ngata le tau tala atu. Le nga sala I o tato urua I mātua I ore kenese tōru. O ina, le na fola I le tama, na te tu I momo le ulu o le ngata. Le anga o sa kangi, na sau e fifai king o sau ulu le ngata. O sa kangi o le nganga fo. Na sau ulu le ngata. Ai e mo I fonganga mea, I wa ese I le tua ma vai o ngaka rako. O le ngaka sa fai o ma vai. Tato wa aila I le mata upu lea. Le uma u fai tau atua fai upu I e wha. Mo tatou le tae au ni, o te tati tonu, o le te lei o le fe au lei tonu I. Ne anga o le mele le o tupu nei le taimin nei. E tā ua te ale le fesili lea Yesu. Mo oe maau le tine o keriso le au whatuatua le au pele ma le au paia le tae au nei. Ia tātou mā lama le lei I le mea tau o le malo le tua. Le malo lea na fio mai Yesu o le malo wha lea nganga. O le malo le tātou te whatali ei o le malo lea ai uma ei matau tangata. Lefa mai e fio ifo mai le langi. E fio mai ma le au angelu pa ia. Ma le au pa ia. Le tau tala I matai o lufu lima. Wa mai e wa ai umai matau tangata. Wa fio ma malu mai ia. Ia le tupu. Le malo lea. Leo lo whaatali tali umai Israel. O le mea lea. Ma le pongai lea. O lo whainga tāte le ai. I le au kevsiano ma le au whatuatua. O na tau whaofi atu le malo le. I le nuu o le atua. Le anga o le malo whale anganga. O le malo le whaatali e ia. Ia Israelu ma sayuta. O le malo hoi le la te lofa mai o ai atua. Ua fio mai o ie. Ma le au angelu ma le au paia. Ia o le langi. A tato wawa ai hoi la te tono o le fio mo paia le atua. O le I tangata kaukala e malo nga. Le malo le whaatali uma Israelu. Le malo le ai ei mata. O le si tangata la u ka ua konga I tangata I le whaila tau tala. Le tau tala I le malo le. Tau mana tua ia le wa septai. Lena sau e mailana whanau ia Yesu ma mailona mana onga. Ese maa ngai o mana onga tina. A tonu o mai moa mai se tina I le tae au ni. Se tina po I lea lofa I lana whanau.
ina ia maua le ola e whaau maua ni o latou nofoanga i le malo leo le atua le nga saufa finge whai a Yesu o te mana o e ngofo i ala tama i le si utu ai ngofo le si utu pe a ea fio mai i lo malo le malo la le o lo whaatalitani i umai ai ia Israelu ma le nuu o le tu ai mana tua le lei mai tatou le ainga o le tua le tae au nei le tusi leo whaaringa e lua sifuru ma le lua whai mai o le malo lea e le ma whai ona ulu i se tangata ke whai se me le anga ko se tangata e ifo i kupua o se tangata mio le anga o se tangata muli lua e le ma whai ona ulu i se sin malo le malo le whaataritari e ia Israelu e le ma whai nga o ia pe a le sana mo le malo le wa o ina ai o e ma umai tatou uma le nga sau mai Yesu a bakui o e ke enga mai li umai lo Yesu a mai lo ingu ese o ai le wa ye le malo le wa ya o le te mai mo mai uso ma tu fa fine ya ke viso o le wa ya ka ko malo o le alka ko me fa il malo le e ka ko ka uala o le i le malo le ina ia salamo ia Israelu ina ia mafaila o na unu fale i le malo le la fio mai Yesu e le o ye le ma se o la to e alu i pe ale salamo ai se le nga o le malo e pa ia e a fio i le tu pa ia le ala fa tali umai o le si tangata le tautala i le malo le ole hoi ole fafine Samaria hoi le lunga o wai fa mai o le whaakali ole a fio mai le kiriso mai o leilo umai tangata iutai langa lea o la kongkula fono a mana tua o le tula fono la ea fi mai le tula fono ia le whenga inga fo lea lai le tamalea le tamale fasili i le mata upu le o Yesu le alo pele o le tatou li o Yesu Kristo Yesu le alo o le atua vava ai lai o le winga lau tala le ilo uma Israelu masai ta le malo le mana tua ele mawhai o nga halu i se o la ko pe ale saramo ele ai ma se mawhai o na ulu fale le malo le pe ale saramo pa feo ni tatou loa ka ki loa re kala inga yongi le papa kiso mai Yesu o le upu lea e kukusa le lei o le message lea ai one le papa kiso nga saufa mai ina saramo ia o tau o mai le malo ke mawan matai o lua kwa upu e luma le tonu fio a sau Yesu ina mata upu e wha kwa upu e sufi tu mai same word ina saramo ia o tau ua o mai le malo le tua le malo la le pe fasili e Yesu i lo winga o lautala le malo e loa e Israel lo na fala vela le fia salamo ia tangata Israel o lo na winga la o le tato fe au le malo fale nganga le we tato e kaunga ka uai ni nei o tato uso Israel ia manisi fo ia o tangata unu ese salamo awa ele salamo e te le alu wale malo le tautala ia ni le whaalinga e lua sifuru ma le lua whai mai o mo tulou whai mai o taifau ma uli whai mai e ikua o tangata e ulu whale le malo le na o tangata o salamo o e whai a mio le anga mai e whai ta anga mai fo i kupua mai la ko umanga i le ea ma se ulu malo le tautala ia ia whaalinga le lua sifuru ma le lua o le tāua na o le tātou malama i le malo le e wawa ai lei pe e lua waenga o le malo o le tū whale anganga ia ma le tū o le tino o le tāpenanga i lo uru whale i le malo na e te tāpena mo tātou tāpena wha le anganga o ai le si tangata e te iloa le nei e iloa le malo le nei loa le tangata fo ile sai lungo sa tau
Wa upo le tangata na whai a Yesu. Ia e manatua mai au. Pe a e fio mai I lo malo. Nei loa le tangata na. Lo winga o lau tala. O lailo umma I Israelu. Masai uta. Le malo lea. Le whakarikani iai. Ai le fia talia la e le wali le malo le whale nganga. Ne tau wha malama mai Yesu I le tusi leo Luka. Tofu ai la iai. Le wha mai na sau e tala I atu le. Le tala leo le malo I lona nu. Ngasamo mua Yesu ma le malo I longa ngu. Ai se alanga o le ngu whiriwhiria e le tua. Mai ngā eke e ngā mai. Le ala la lea. Le na mafua ai. Ona au mai loi nu ese ina ia mau atu ai ni fua. O wawa aila I taimini. Tau mata masi sila I nu ese taimini. Le ngā solo ngu ese I oi. Ivia, Yerusalema ma Israel. O nono winga, o inga, e tau ona ta pena I tātou tangata o nu ese. Ia tātou ta ua la le malo le. Ne malo le au. Whale nganga. Ia ma Yesu. E loa e tangata Israelu Yesu. Ai la ke inga ho. Ai sea. Leanga o le mele whatali le wali. Whatali ai fuele le wa fio ma malu mai. Wa fio mai o ia iao. Ma le au angelu ma le au pa ia. O le whatali kaimi ngana wako wa fio ma malu mai. Alonga whala vela. O le mele na lai na fio mai Yesu. E sa mua e wha mamata to. Ai sea. Leanga le wanga sala tato. E le mwhai la ngā anu se sin malo lea. Pe a le sala mo. Ma wha mama ina ngā sala. E ala lai le toto le tata le pisidi. O le toto Yesu, o le toto mama, o le toto tā ua. O le kau ngau kako. O le toto Yesu. Lau whai tā ua tua whai pui. Su waru su rima lu furu futas. Ia o nata moli e toi leo le pasoa. Ia I le malo lea. Leo te fia tartana hoa toi le tai. Ao nei ma le ngā malo. Ia vi ia le tua. Ia whai pula e sifuru walu. Sulu iwa. Lua sifuru lusu tasi. O te whaitawina atu la whapea. Ua whetala iane foi o ia. E tusa le malo le atua inia. O le fisiri lea Yesu. O te whatatau iai inia. O le fisiri lea Yesu. Whaipule e sifuru walu. E tusa ia ma le fua o le sinapi. Ua ave le tasitangata. Ma lafo I lona whanua. Ua tupu. Ua ave mala au tele. Ua momoe foi manu fele lei I ona la. Ua toe whetalai atu foi o ia. O te whatatau le malo le atua inia. E tusa ia ma le mea whawhete. Na ave le whawhine. Ma tu I to tonu. O le whalau e tolu tumu. Ua o ina whawhewhete ina umai. O le whesiri le Yesu. E tusa le malo le atua inia. O mangai o le whesiri Yesu. Anong whala vilawe. E le malama I tangata. I le malo le. O le winga o lau tala whatu e le malama tangata e le malo le. O le mea hoi le mafuai ona whaaunu ngata le malo le whale nganga. I loto tangata. Ona o le taritonu. Le taritonu. Le malama. I le winga o le malo le tua. Ewa i fo ipu le pei e lua visiri o Yesu le. Le fai e. Le fa pe upo Yesu le vai ngā mua fai po sifuru walua mai. Koe mai. Ua whetale en foi. E tusa le malo le tua inia. O te whatatau I ai inia. Lei ma se sinkali visiri o Yesu. Ai sea. Le ngai le malama tangata. Ai o te whatahi le tala lea. Ma Yesu, ngai koe kali a Yesu ia lango siri. Ai sea, ina ia malama mai, oe ngai ki mai mua mai. Malama mai tangata le tautala atu. Malama mai tine o keriso. Malama mai le au whatuatua, le au pele, ma le au pa ia le tai au nei. E tā ua tele, lo tātou malama I le malo o le tua. Leo whasiri Yesu, lei masa se kari.
ai toe tali ala Yesu. Ai wawai foi upu ia wha. E lua fesiri e Yesu le i kongu i. E lua foi la tangata o le i whaakusa e Yesu. O le la te whaiela ngā luenga le lei le mele ta o le MALO le tu. A tono foi ia o ngai a oile te mai mua mai. Ia maa o foi. A tono ia o ngai se tama. Ia o ngā foi se tina. Ia o ngā se talawou. Tama ia o ngā foi se talawou teni. Pe a tatou wa ai ma stari a tili i foi upu ia wha. O lo i se fe au mātango fie mo tatou Nga vai le fisili le, ele si singkali, an koe kali ala Yesu fisili le. O la tatou fai taula le tali e Yesu. O lea o lo iaise va enga ta ua le tali lea Yesu. Mo oe, nae te mai mua mai. O le maa ngaia ia le toe talinga Yesu. O langa lava fisili. E winga i le MALO o le ATUA. E winga i le MALO lona tama. E winga i le MALO le langi. O whele me i le MALO o le ATUA. E le langi. O le langi le ulua i MALO. O le MALO o le ATUA. Le ana au mai i le lalo langi. Pe whaalau tele mai le lalo langi. O le MALO e pa i le MALO o le ATUA. Wa whea ni tatou i lo. Kau ke lo ia kama ewa. Na whai pe extend mai le MALO le ATUA i le lalo rangi ne nei. Whai lo martangata tu ia e pa ia kama ewa. Pate o le taimi ia ngā kongi mai e lusfelo mai lunga. Ngā kongi mai o lusfelo. A wha mai le kusi, wha mai o kongi mai le ale tā rako. O na tatou i loa le pei fōringa mai na straight pe le ATUA, a ve ese le ATUA le ingoa le. O lusfelo. Le anga o le ingoa na wha ingoa i e le ATUA. Leo le ususkai le ATUA o fia pei o le ATUA. Kongi mai loa le alungi. Ai kongi mai o mai o le tā rako. Kongi mai arka lako le sau arka lako aru sao ai le ska lako. Ele sau ka lako le sau aru se le onga po se manki, po se moa, po se pua se kulongi taia. Sau arka lako merunga sau aru sao arka lako. Tato nofo la mo tato mafofo. Se kako waila le tali Yesu. Lenga le ua le se tali. Le visiri e Yesu. O le hale mea tu te wha tu sa i le MALO le. O le hase mea o te wha ta tau i le MALO le. O maa ngai o. Wha tusa pe wha ta tau i le MALO le. Wha tusa pe wha ta tau i le MALO le. Koe kari ala i Yesu. Langa si. Tato whai tau le tau. Ta mane tali. Koe mai. E tusa ia malefua ole sinape. Sinapi, ua ave le tasi tangata, ma lafo ilono whanua, ua tupu, ma ave mala au tele, ua mo moe fo i manu fele lei i ona la. O le ala mele whatusa i le MALO le ATUA, e whatusa i le fua o le sinapi. Pe maritala le tuspa ia, o le si po le fatu o le mele ta o le sinapi. O le fatu le pito sili o na lai titi fatu uma o la au e whai o la tau fatu. A leo wha kusa i. Wha mai o le fua o le sinapi. O lona uima. O le MALO le ATUA. Si ka mai mea. A o le ale mea le fina ngalo i le ATUA i le fatu le. O le maa ngai i o le tala. Ma le whainga o le tali e Yesu. Whai mai na ave ele tasi tangata. O ai le tangata le ua i ave. O le vesili le tae ao le nei. Kevisiano ma le tino keviso. Ua e ave le faku lea. Ua o ave le faku lea. Ua tatou ave le fatu lea. O le fatu lea. O le fatu o le sinapi. O le ata o le MALO le. O le vesili. O le ala o mea ngai whai e. O le ala o mea nai whai le fatu o le sinapi. O le ala o mea nai whai
I le malo o le atua. Ku i lau kanga, keu lau fale, keu le pusa, pou kia. O le fisini nā mo tātou. Leanga lefa mai a Yesu, nā ave ele tasi tangata. E mana tua, o le fatu o le la au. Oi, ia le tangata, kongua e fie, ave me i o fatu la au. Oi, e ave se kamuka, e ave se insingia, e ave se faiwila, e ave se falifale, e ave se faifaiva, ora kari, ele ai, ai se a, langa ele ako ke le lopo le ane fai ei, alu mana insingia, alu minga ala kiai, alu mana kamuka ala fai kiai, langa nga ke le lopo le ane fai ele fatu lea, nga ke le lopo le ane na te fai ele malo le tua. A ori tangata le ua ia pikia le faku lea. Ole fama. Ole tangata whaiwhato anga. Ole tangata e ngā lua le whangua. Ole ka mai whangua i. A kako wawa ai le tala le. Ole tala whawhata oto. Le whamaina ave e le tasi tangata malafo i longu whangua. Pe koko i longu whangua. Ona le hata o tangata le. O le tangata lulu saiko. O le tangata whaiwhako anga o le whama. O le alenga langa me leo whai. Leo alu o iwa mai ngā alu kongi ni whangua. O le hata o le whanua le kaukala i e tala whawhata o tō. O le whangua ai. O le lalo langi. Le whamai o alu wa ave le testangata o laku kongi long whangua. A tato wawa ai tala whawhata o tō mo le kala lulu saiko. O Yesu o le lulu saiko. Ai o le saiko, o le upu o le atua. O le whangua, ngai e le tala whawhata o tō. I le lulu saito. O le lalo langi mere kau ke ngufua. Wawa ai le maa ngai o le tali e Yesu. Pei ua, o ngofu mo koe mata le i ai hui lea. Pe o le afi mai e le tele o mei kongu i. Le tali lea Yesu. O le tangata le nga kia vea. Le wala ise Yesu. Lau afia le tūtamutau o le tama. Le wha mai i. Wa ave le tastangata. Ele o ele ke mai mua. Le ia o ele. Ia le fatu lea. Ele o ia kia o. E ka kau mo ia ka kou le fatu lea. E te tau ona ia tātou le malo lea. O le hana kako me vai e. Ale me le kaun kako vai. Fola atu o le tala lei. Tau atu o le tala lei. I nai o tātou uso, nai o tātou wainga. Mai lātou te le italia ina Yesu. I lātou te le mana malama. I le winga lo loto le me le ka o le malo le tu. Langa o lae manatu wha loku ar ke le whaka. Lae manatu wha tari tonunga. Lae manatu wha i utaia. Le i o ese mai a maritu la fono. O lae ngo ngofo e ai kongunga. Au o le taimi. Ma lama ina i tatou i le malo le kua. O le malo le atua, o le malo wha le nganga. Le ua e vai e. Ua ave le tasi tangata. Ua lafo i longu whangua. O lea kako mele fai. O kako, e kaun kako a vele faku lea. O fe la fo ye. O fe lulu ye ma koko ai. E koko e whangua o le aka o lala. Tato mea na keusiano. Le tino keriso. Ma le au pa ia le tae au ni. O kako ka ngaka ia. Lea kako me fai. Lulu. Lulu i fea. Lulu le raranga. Au te manatu whaapito whapea ngā ngā lulu ngā oe a. Ke lulu ai te tonu ala o e kalesia lea. No a upo Yesu. I o tau atu i whea. I le lalo rangi uma. E le wha mai e. O le loko e o kua. E leo se loko ngā ngofo ai i. O ai ngofo ai i. Whai e lesi kala o lesi. A le i fuol fia o le upo le whako Yesu i o ko. Whai o ko mori mau e kala i a. Lo i ngoa.
Alisi me mana ia le mai ua tupu. Ainga o le atua, e kaunga kupu le malo o le atua. E tau ona tupu le malo o le atua. O le mele le fina ngalo a ia Yesu i le fatu lea. E le ngaka inga ia koko mawhasala lau, e kaunga kupu. O lalau me whai ei, i le fatu lea. Koko e lesi, whaasusu e lesi, a oi whakupua, o le akua. Peo upo la poskolo pau. E tutoe, e paulo whaasusu e Apollo, a o le kangaka po le na te whakupu inga, o le akua. Lona winga, e taulau na tupu le malo o le atua. E le kaunga, ua e le whaasusu ua lo. E le whaasusu ua lo ai. Ia le malo le atua pē lo. A lewe mai i ua tupu. Ai sea, onga o lau mea langa ki whai. Ma uma i kako uma. O le whaasusu la o le whaku lea. Whatu o lea, o le whatu o le malo le atua. Le whaakusa i ei lea, le whatu o le sinapi. Praise the Lord, vi ia le atua ni tae au. O le vaenga lo ne tolu lewe mai ei i. Whai mai ua avea ma la au tele. Wow! E te tau ona avea le malo le atua, ma la au kele. La au mawhala. La au wola. Oa maile la au nai. Ola. O tupu tele. O tupu mawhala. Le malo le atua. O le melea, le fina ngalo i Yesu, ina ia tupu tele le malo le atua. Ina ia ola le malo le atua. Ia peio se la au kupu keli, lau si usi le malo le atua. E le kakau unga pe le malo le atua. Lai me le fatusai, o le fatusai le la au. A oinga avea, le fatu o le la au lea, o le fama. Oi le fama, o oinga ke mai mo mai, o au, ma kako uma, kako o tangata, whai whako anga. O tātou la o fama, o tātou le ala kau ke avea la ia. Ia le malo le atua, po le fatu o le sinapi, le whakusa i Yesu i. O le siwa e ngane tautala i le fwai upu lea. Whai mai, wa mai e, le si me manga ia le i, wa mai ua moe ai manu fele lei e kele. Praise the Lord, Kelsiano, e kakau o nga moe mangu fele lei uma o le langi ma le wangi mungimo, ile malo ole atua. Pai mai e moe ole la au. A le fai mai, ua kupu kele, ua kupu mawhala, ua lau ola ola, a le lau fai mai anga muli muli lea, fai mai ua moe ai mangu fele lei. Wow, o fea, o le ata o le malo o le atua, e kau o nga momoe mai a mangu fele lei. A le sili le tae au le lei, o fea le la au ngai ke moe. O e moe le malo o le akua, po e moe se whalo se si ai. E ke fia moe le malo le tua. Pe ke fia moe se si mea. A fai e te le moe le malo le tua. O longa winga, e ese le malo ngai ke moe ai. E ese la au ngai ke moe ai. E leo le tae au le to e wawa ai fo ai. O e lenga e alu ma le faku. O e lenga e alu ma le fatu o sinapi. O fea o e koko o ai le fatu o sinapi lenga e alu ma oi. O le aka o fea ngai koko ai le malo le kua. O e koko ai lo fangua. O e koko ai le laurangi. Po e koko ai sisi mea. O le fisiri o kupu. O kupu le malo le tua. Lenga e alu ma le faku. O la ola ola. Ola le faku lenga e alu ma oi. Leo fa mai i. Fa mai ua mo moe ai. Ia mangu fele lei uma. O longa winga o le haka o le malo le atua. E malo lo uma i ai tangata. A ka o le moe
ua makua I moe ua le lose mea. Ua malolo ua relax. Ia toe vava ai lelei. Po fea le malo o ngae moe ai ka ua. A whai te leo moe I le la au lea. Pe ke leo moe I le malo le tua. O lona winga. E se le malo ngai ke moe ai. O le wha malosi le tae au le nei. Ko e liu le ko wha. Ko e wa ai fo lava au ia ke au. Po sa o le malo leo ke moe ai. Po sa o le me leo ke moe ai. Ia mawa ula wa ia. O te fesili fo lava au ia te. Ai o ke le wha masingoa oe. Ai pau ora ukala ia oe le kai au ngai. Whai sau whiwhiringa le rei. Wa ai po o sa o le mea ngai ke moe ai. Wa ai po le malo le tua ngai ke moe po sesi malo. Ma ngai ia vaenga mua mua ne. Oi lenga a vele fatu. Ele ia vele se kinga kulou nka au ngai. Na ave le tama. Ai kilo ia le si fesiri le la tana no atu e. O le aka o le ainga. Ele ngaru kamanga anu mai e faku. Ele ngaru kamanga ngalue le malo le tua. Le foi langa ngalue e kinga i. Ko e fai foi fesiri e Yesu I lalo I. Le fesiri ale kasi. Nenga ko e kali Yesu, ai kali mai Yesu, ai amai e le tangata le, o le kakale, o le tangata fai whakoanga. Is a man e lo se whiwhingi. Leanga ele alu se whiwhingi e le whakoanga. Ele alu se whiwhingi e alu e kokongi mea e le whakoanga. According to God's plan, o le kamaloa e alu yo. Ale alu mele o e ngā tupuranga ngi kako ye. Leo ngofo ka mare fale, ma palu fala o maka, ai kuri ki ngai o. O le ora le tua. O oer kama, o au ka kou mea ka o ta maulo ainga, o ka kou kau ke usu. Ve kau ke o i, kau ke ora ma le whaku leo sinapi. O le ana me fai, e kokola I le whangua. E vai le ora le sau I. Leu leu halu martama le whaku, leu halu le whangua. Le whakau siri Yesu I. Le fesili e kasi. Le ala wa tani mai e, koe kali wa e Yesu fesili le. Ai a mai lo Yesu kinga. Wow. O le ala me hartina le, o le ala me le whakusa ia. Ia le malo le tua I. O le fefeke. Wa mai o whaatusa I le fefeke nga ave le ki ngā maku kongo le umu whalawa e koru kumu. Le ala hata o lea mea ke usiana o male tino ke riso I le kahe aone. Ape le kamaha I le whangua. A le ala mea tina le fai. O le ua paru o le ki ngā lea. Le whalawa maka le ua ku ui e I fea. I fea. Le whakoanga. Whai ngaruenga. Le ai. O whai lenga whai I le tina le mea lea. O ko kongo ono mawhare. O whea I le tama. La uaru kamaha le whangua. O le hana mea tina e whai. Le e wha muli le whale ma tausi le wha ngau. Ma ka penga le a inga ma mea uma. Le whai kongo le whale. Ne ua kango kuki ngā au mai. Au mai le whewheke. Palu ai oka se kaho ngā mea ai leo whai. Wai palu wha papa. O le ata, o le ngā lue o le tamae. Awe le malo le atua I le whangua. Po le laulangi. Le aka o ki ngā lue e palu I le whalau makai whea I ko kongo re kalesia ke wiso. O le ata o le tina, o le ata o le tina I tono le whiangpa ia le tua, o le ata o le kalesia ke wiso. O le ale mea kaunga whai ko kongo re kalesia ke wiso, se kaunga ngā palu, ku I le is. O le ale mea le whina ngalo I le tua. Inga ia fefeke makupu kele le malo le tua. Ku mai foi la sesi ku o le tina le e ke ngofo fale
ma fai me ai me fa pena no fe tau na ave i malo le tua e ke kangoa o e kangoa fa la kele a maka mai ko kongo lo wainga le mea ngai ke ye mo walo malau fanga ave fafo alu marcha mai fafo ale ane mea tina fai ngofo ko kongo le fali tu i ai le fefeke o le ane mea le fina ngalo i le tua o fe mea maka fefeke mai e a maka fefeke mai kongo lo maoka malau lao e a maka fefeke mai tono le kalesia ke viso ina ia kupu kele le malo o le atua fa feo na tupu tele le malo o le atua ina ua ngalu lue fatasi le tama maletina i le faa lau tele ina o le malo o le atua i lalongai o le mangaia ia o le tala lelei pe ai kango voi o e fai tau paulo se meu so soni me le ngang pa ie ia te ula va ia mala fai tau mala uva ai i sole ele ai ele fa pe ngar kamanga ke kala ia le malo le ku o e fai tina le te mai mo o e foi langa le ka oi ko i e lua tanga le ka mai ko i oi ole tama poli ele ka ua mai ka mai lunga i a o tangata e alu le fa ko anga e alu le fam o ka malo le anga ele alu se ki nga le fam o le tala ale atua i nga ua ko le mako pala o a kamu ma eva mai le amta e ke am fa ngua afu lo mo ale al mertina fai ngofo le fale e te fa na mai tama martinga e wa e tu fo i lo loto i lo tane ale al me le wingi fa ngau kuri fa ngaru fa ngau kuri fa ngaru a fe ir kama le ngaru fo ai o le ata le fa ata mai i le tae au ne i le tala fa ta otolea mo ka ko uma o le tino ke iso a inga maunga ni o tato uma ka ko ke e play ka ko pat i le malo le tu e alu ka ma o le aka e alu fatoanga e alu fafo e alu e koko le upu i le whanua o la e alu e kala i le malo le tu e arkinga o le nofo to tonu o le ainga o le ata o tina o le ata o le kalesia ke miso o fele mele a mata tu ina tupu tu le malo le tu e le kupu mai fale o le si ainga e kupu mai ai to tonu o lo fale pe a fai o oe o tina e te malama lele i tala whaafata o toi. O le alo me fai, o le a tatou ngaro enga fai, tatou tina, e kau ke ka ua ia ka ko whangau. Lau whanau o lau whanau, ia ma whanau o lau whanau. O ai, o oe o le tina, o oe o le ata o le kare sia ke usa. E fai foila, lau ngaru enga, i le whaalau te le ina o le malo o le tu. O le ane mea lenga kupu whewheke. Ngā, wha mai wo whewheke uma i parunga. E vai. O singa mea lai kikia. E a vea ma mea te le. O lona winga, o le malo o le atua, e kaunke le. I le kaunga lai kikia i pepe o le whako o singa. I le kaunga lai kikia i pepe o le tamai whewheke le. E te tau ona tupu tele. E tau ona expand the kingdom of God in this world. Whamanuia mai le atua i lana upu i le tae au nei. Anga le lei atu le anga pa ia o le atua i lo finangalo malo loko malo mawhawhau le tae au nei. Ta mā, tina, mai tatou uma le ua whama ngingo mai e Yesu le mea tatou te whaia i le malo o le atua. O kākou, kau ke whaalau ke lea le malo o le atua. O kākou, e ka kau o ngā kākou kāla ia le malo o le atua. Ia, whamanuia mai le atua ala i langa uku li tae au. Ala tatu whai u se tāna. Ia, tamā, mai anei le ngā ruenga le mai e ala o ona. Le anga o lo malo o i nā mātou te poto uma i ai. I le aso lewa e sauni mai tapena ina mo i mātou o lau whanau.
Tama o talo tai au nei nganga pa ia ia whaatoa atu. E lau nganga pa ia e ai o loto o fina ngalo o lau nuu mau tangata le tai au nei. Ia whaamalamalama atu i le au ke usiano. Ia whaamalamalama atu i le au ekalesia. Le MALO lea. O lea se ngā luenga mātou te whaia i lo MALO. E au na mātou talai o lo MALO. Ina ia tupu. Ina ia avea mala au e tupu tele. Ina ia avea mala au e o whanga o mai ei manu whelelei o le rarorangi nei lo mātou tua. E au ina whalau tele ina le MALO o lau fio. Ta mawhaftai mo la upu alu atu ma le mana la upu li tai au nei. Ia lawe ina se anganga mo lo MALO. Ai wha sili ina i ta maa. Ona whaamalusia le tine o ke riso li tai au nei e ala i la upu. Se upu o tautala iei o le tusa ma lau whaafonga ta mai le tai au nei. Whaamangalo mai au o lau au. Ta maa whaamanuia le nei ala ata ma le nei ala leo. Whaamanuia le au whainga luenga pa ia le tua o ona mo la tau wharitua. Ai maise na yo mato a inga o mai masani o lo mai mo mamau mai atu nu mamau lo mato o tua. Tama ia e whamanuia atu o la tau loto le tai au nei e ala i la upu. O le upu mo i mato uma. O le upu e ta oso ina ai i mato. O le upu mato te whaatari tali atu ai pēr i le whatu tua. I le aso na e fola mai e te fio mai e si itia lau e kalesia. Ta mau talo tai au nei whamanuia nei atu nu o mato nofo mau mauai. Whamanuia si o mato atu nu pele o Samoa. Ia tō mai le langi se manuia o Samoa. Whamanuia ta mai tai palemia. O lana ka peneta ma le whainga MALO. Ia tai i ala o lo e whilangalo ai o le ala o le ami o tonu. Ina ia manuia si o mato atu nu. Tama e le whangaloina. Ia Israelu le mato talo le tai au nei. O e lavana e whetalai a mato talo mo le file mu o Yerusalema. Tama ia tu waile angelu sinu mal peluafi e fieliu wai mai ona i tu uma sa se sifo matu ma saute e leo le aipa ia o lo lava i o i mata i Yerusalema lo mato tua le aina e tofi mai ana mua e tu wai o lo suafa e favu na e tu tofi foi mo Israelu lo nu filifilia lo mato tua talo mo le file mu o le rarolangi uma tama aua e tu lau pule e ao lau pule e tu tasi lau pule i mea uma i le langi o le larolangi ma lalo ifo le larolangi nene o la Iova ia lo matou tua ia i watu mea uma i lau fio le nei tai a fau ma le nei lau ai tu waso e vi ia ma vi ia ai oe whaavau ai tu mau pere whatau waa ia i matou o lau whanau i lau ngoi Yesu o talo wala au atu ai nei. Amene, ma amene, ma amene. Ia, vi ia le tua nei tai au fau. Ia, mai a tau nei, le tinu malo fo Mafulu. Ia whapea foi ia le ofisa. Ia mātou te whātou whaatu nei tu lau aso. Tau whasoi fua, Samoa. Patalo fatu i lau mai oanga Samoa ene nei tu lau le aso. Io paia whale tala le lei, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale MALO. Au le nei wha manuianga he wha singotonu lava i le nei whale apuputonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le alia tours. Ona ua iai le wha moe latou te tāpena ina, tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa, ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa, ai meise ai e fito i tonu la lato o nanga i le nuupa ia Yerusalema po Israelu. Vene ia vano tāua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audia le mali atoa, le watea pola tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e momoli atuai wha manuianga i la o tautau ma whainga. O Yerusalema, po le nupa ia o Israelu,
o le nuu o le atua, ma o i e tau nuu ma i ai tuli inga o le lalolangi i le tala whasolopito. Ma o te matua i o lango ina la o tau tau mawhainga. Ina ia manuia ma maua i lato uma o e o la malanga siasi ma malanga mai moa i le nuu pa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma i le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou taritonunga, ai maise lo tātou whātua. I le tau langa ma le whaolatanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo iai i le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanu atu le tau mawhainga ai lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le aliatuas, ina ia manuia la o tau mawhainga. Whamoi le atua, ma i o tau manatua, o lo o iai le whengainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whengainga le atua o te whamanuia, ia i lato o e whamanuia i lo nu. Mai o te whaamalaia fo ia i lato o e whetu i lonu. Yerusalema i o i mata o le tua i le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola i le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga i lato na whaatau nuu ina le malanga i kanana. Ia manuia lau tau whaamoe alia tuas. Ma ia lo fangia le tua ia whaatau nuu fuafanga uma. Wa utou tape nanga ina i le nei au nanga tāua. Whamanuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Aliyah Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Aliyah Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Aliyah Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim, see you next year in Jerusalem.
Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill Via Dolorosa Street and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝗚𝗏𝗡𝗏𝗡𝗏, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo. And I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country. And I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best.